Hello guys, so bahai to main rok khakhe norok jotono kaham tong na hene channel kotal thaikan ke subscribe ke all select kaina di haike title tei thumbnail nogina sabangana tini saboni lifestyle video tu haika haike tini ni lifestyle video ongkha chini ta khub Bishal debbarma ni lifestyle video haike video no puilani hoite paithak jora nai tongdi phari hingka sing video no bisi kolok khaya kare video ni bakago sing thanglayana Faringke sing poila no saimane bini real name tamo hingkai bini real name ongkha Bishal debbarma aban pore sing saimane bini nickname aba loboi ring samane bung tamo hingkai sabala aban pore sing saimane bini date of birth ba asaimane salmare hingkai 15 tarik 1 mas 2000 asayo hingkai bini present age ongkha 22 plus aban pore sing saimane bini kami eba village ni bung hingkai Bisondra Thakur para sinimum hingkai khumulung Aban pore sung saimane bini district hingkai West Tripura hingkai nationality hingkai India state hingkai Tripura hingkai bini religion tamo hingkai Christian aban pore sung saimane bini family member rok koijona borok tong hingkai 5 jon na hingkai bini baba tei bini mom tei bini manai khorok ni tongo aban pore sung saimane bini height eba chukmani maribe hingkai 5.3 feet aban pore sung saimane bini weight ba likmani maribe hingkai 60 kg aban pore sung saimane bini education hingkai class 10 jora porikha aban pore sung saimane bini profession tamo hingkai actor aban pore sung saimane bini hobbies eba musungmani rok hingkai hobbies hingkai actor tei youtuber aban pore sung saimane bini favorite food tamo hingkai gudok aban pore sung saimane bini favorite color tamo white aban pore sung saimane bini monthly income busuk hingkai 10k eba 10,000 selaipana kobang Aban pore sung saimane bini Tripura ni favorite singer rok sabo hingkai bini Tripura ni hingkai all no hingkai Bollywood ni favorite singer hingkai Sonu Nigam aban pore sung saimane bini favorite actor te actress hingkai Ranveer Singh hingkai favorite actress hingkai Jacqueline Fernandez Haike bayarok video no puilani hoite paithak jora nai tongma bagi bela ke hambai video no jaja ke like khaidi comment khaidi te share khaidi hambai jotono no hai next video malai phenai hingkai khaklai norok mo video no jaja khana hinai hingkai o video ni like target hingka 300 ta khaklai norok o video ni like target no supung rewana hinai haike video no puilani hoite paithak jora nai toma bagai bele ke hambai video no jaja ke like comment share khaina ta so bye hai no hai next video malai phenai so jotono kaham korek tongdi